Okay, bonani vaseketeri na vaingiseli va Gaza Reactors ni khome list lawani. List leyiwani tingoma leti nga lawa a ti chuziwangi hi Gaza Reactors kambe ku na tingoma ta 5 leti ti nga chuziwa hi vaseketeri na vayingiseri va Gaza Reactors. Loko mo cheka mavito ya tingoma letiwa mi famba mi ya ka ti-comment section ta ti-video mi ta swi vona ku tingoma letiwa they are one of the top 10 most requested videos. Leswi vulaka ku ri i ti-video leti vayingiseri na valangutiseri na veri ma-subscribers a ku na ma-subscribers i xichangani xichangani xe njhani xi ximini xi vulavulaka mari i tingoma leti nga komberiwa hi vanhu lava nga subscribe ka Gaza Reactors va ku hi kombela ku ri u hi reactela ka tingoma letiwa hi twa mavonelo ma wena na matitwelo ma wena ku ya ku ngoma leyiwani leswi nga tlangisiwa swona leyiwani ku yi requestiwe hi mani mi ta swi vona mi ya ka description mi ta swi vona ku yi fike requestiwe hi mani because leyiwani ka list leyi ni nga yi khoma ku lo tsaliwa mavito ya tingoma ya leti nga requestiwa xihoxo xikulukumba lexi va nga endlela xona i ku a ti tsariwangi ku ti requestiwe hi vumani and then ni ku ta ku ni ta kombela khomeriwa for sweswo otherwise ni ku tshama na mina ni ta tshama na wena ni kha ni ku tisela the one and only trap star Knice va ku xiqumama i album ya Tsonga Trap Star swi vula ku ri yes le ka album and i album i ngoma leyi nga requestiwa un'wana wa rikwerhu a ku kumbexani hi nga twa swin'wanyani ni ri ta ku nyiketa mavonelo ma mina u nyiketa mavonelo ma wena ka comment section u nga rivali ku subscribe u like video leyi u yi share na un'wanyani wa rikwerhu leswaku hi kota ku kula ya mahlweni as Magaza as Machangani mi kha famba na mina the one and only Dio Valentino a ku na swin'wana i vanhu va chukele ma swi tiva vanhu vo endla swiswo nandziha ni ku sweswi ya ka Knice chome xiqumama ni nga mi khomeleti ni ku hi leswo a hi ngheneni ka yona. December yi ku lava nga ri popilenya magayiza mavuya vo va popilenya vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko. Oh, okay. It sounds a little bit like a soul nyana, like a music lo tshoveka mbilu, u tshova mbilu so marandu so. Yeah, mara this is ku khomeleni. Okay, ai twenini ai sinini ranga itso ku khomeleni. Knice. December yi ku lava nga ri popilenya magayiza mavuya vo va popilenya vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko va fika matafula va matatilenya mapicture se ku laveka ma It is. Hey, December ku lava ri tight, they put. December ku lava ri tight, they put. E ku mo tafula ta ku ma pake mabodlela mo ngo ke nga se tshama ku emavoni. Tame mavoni. magayiza mavuya vo va popilenya vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko va fika matafula va matatilenya mapicture se ku laveka ma-iPhone swo swa dripa loko swi fika ka ma-iPhone u nga vo lahleka sayiti ku lavo thayima lani ku laveka chomi ya xiqumama awe ku lava chomi ya xiqumama awe ku lava chomi ya xiqumama Okay, diri magayisa mavuya mapopilenyana vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko ma fika mabodlela va matatilenyana. You know that time in December wena man xi fika xi hisa xikerenyana khati ya xona la xi ba fade lawa yi tsala layeni swi vona ku ri hayi uma Managerian leyiwa xi ta kahle xi bela xikipa xa xona xa Galaxy Boy mfana xi bela wa chin'wanyani swi vona ku hey loko ni langutisa nkarhi laha ta swi voko nkarhi wa le ntsungeni u komba hi ti-AM na ti-PM xi ta kahle xi bela nopisi yin'wana lawa na yin'wana lawa u swi vona ku ri hey a swi ha fani loko ku wa inani kuma xipematini lamiwa ku ri tigolidi ntsena lamiwa ma khe ma hatima so i swi vona ku ri hey loko xi smile ku dilika mamiliyoni xi humesa foni ya kona riqingho ya tona ti cherry ta la kaya ti cherry letiya ta kahle leti ti navela kheto hey Dio can I have a pic loko va heta xuta swinepe iPhone a yi sendeli xinepe hi Bluetooth a yi na Bluetooth a yi na xiiti va ku nyiketa nambara u ta senda ka WhatsApp loko kusuka kona hi ta ya n'wana mhani ni ri a hi tirheni kasi
Okay, diri and then kulabeka chomi ya xitumama. Itwa. Kulava chomi ya xitumama. December yukulava nga ri popile nya. Magayiza mavuya va popile nya. Vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu matavula va vika vo matatile nya. Awe kulava chomi ya xitumama. Kulava chomi ya xitumama. Seven bele lava ndivotisa kukaset khipa queen mapokoto malontila kuyatamala. Phona mene ngamahlalela nizanga natashwelele ngayenza nimenteka kadumas. Nloti thindi ta matihlo loko nhlanganisa drip ayihlangani ku xibaja xa nkon'wana. Hila machita ma Emokomo baji lewa. Openga for lewa. Dopenga nanti, dopenga diesel itwa. Dire mpemeni ka mahlelela boni botsa ko tikhipa ku andzakeni ka hlorisa nhlamba xikandza. Loko ni ku dripping nga hlangani ni ku xibajani xa mukon'wana. Leswi vulaka ku ya khomo baji le. Aka xipotele wa izela wani Van bele lava ndivotisa kukaset khipa queen mapokoto malontila kuyatamala. Phona mene ngamahlalela nizanga natashwelele ngayenza nimenteka kadumas. Nloti thindi ta matihlo loko nhlanganisa drip ayihlangani ku xibaja xa nkon'wana. Hila machita maifo se va phula H1 tekani ya va peta ka nkovana. Hi loko ni languta matihlo ni va ku why ku tale so hi le xigazini n'wana mani la tatovana. Lave vafana va cheers. Cheers, ile xigazeni lawa, ile ka Gaza Reactors lawa. Ile xigazeni ta towana lawa ni futhi. Wa titwa ku tile ku towaneni ne ta towana nkarhi wa subscribe wa tile ku towaneni go kwala mani. Kota matihlo ni va ku why ku tale so hi le xigazini n'wana mani la tatovana. Lave vafana va screw phela va swi twisisi swo tlangisa tinyonga swa xibelani. Va rivala va VIP leswo yima hi milenge va nga ta ze va tlumba hi swibelani. Hi loko va ringa hi xilungu va ku delela nanti. Vafana va xitumama va delela nanti. Bir swa xigaza va xi tolovelangi va nga ta ze va tlumba hi xibelani. Mfalo ni ku tekele hansi ya unyadza mfalo yo aka chuwangi mfalo yo xa lahlele mfu xi ri le xigazini la tin'wana mhani ta towana a va ha la ku tshama xigazini va nga ta ze va tlumba hi swibelani. Yo my man laka borasi ya shifta ka nkovana. December yukulava nga ri popile nya. Magayiza mavuya vo va popile nya. Vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko va fika matafula va matatile nya. Mapicture se ku laveka ma-iPhone so swa dripa loko swi fika ka ma-iPhone. U nga vulahleka sayiti ku lavo thayima lani ku laveka chomi ya xitumama. Awe ku lava chomi ya xitumama. Awe ku lava chomi. Okay, hi ku twisisa ka mina ne ku ya hi ngoma leyi na leswi swi vulaka xapuxapu diri December ku va ku kha ku tika. Vafana lavatsongo va vuya, vafana va magayisa va vuya. Loko fika groovini i ta kuma va kha va apply pressure ku ta va kha ku tika ne. Se hi ku ka tika a ku fanekelangi ku tika so ku laveka ku i tikumela chomi ya xitumama. I'm thinking like chomi ya xitumama I vanhu lava va nga na swa vona, I vanhu lava va tataka matafula u nga landzeleli un'wana na un'wana. Ku laveka chomi ya xitumama, ku laveka tibaya, ku laveka vomreki kahle xapuxapu. I chomi ya xitumama yaleyo vomreki. Otherwise loko ni nga swi veki swona ni kombela ku swi veka ka ti-comment section u ndzi byela ku chomi ya xitumama i yini. Ta kuma munhu a ri na chomi ya xitumama kha nga swi tivi ku ri i chomi ya xitumama i yini chomi ya xitumama ke. Mina leswi ni swi twisisaka ni ku byeleni swona ka ti-comment. Ni byeli swona ku twisisa yini. Ya ne. Okay. Awe kulava chomi ya xitumama. Awe kulava
Klava chumi eskumam. Mwana mani mana say abasini malowi. Makwatele kun mayise kangovan. No kongela manga shishi pela kaya ile kulenta boya kage agonyo sinkovan. No malango takambiri even full of color box and taka piano ku tight ni titovan. Ilok malango tamasheka mago hentwana levele yo mukava vasatinga komang. Ila makanzi yakamova iyangena kamageva lokifika vavasata vasomang. Itekitama matafula sematali mabojele ngaribale na dichomita skumam. Kungate pina ngati mali wen kulumele atafuleni vavasata mbabonange. Ilok nkumula shabaji senishlasela lekule swako ni makoma baja sungabonaki. Dizemba ikulava etoplaga leyo etoplaga leyo phela loko ri makomo baji fanekele chiviriki loko mani loyi a nga mbala swo basa countereni wa laveke fanekele vuya naye loko yo kote ice ta xota se nga ku ta moka u fanekele u swi tiva ku ri i vutisa a ku na 10 yana ni tsutsumani ya xava laha ni khome 5 ni ta tatisa eminkarhi ya madisemba mi ta ku na tonga mi ku ni endla njhani eminkarhi ya madisemba ma swi tiva pressure leyi mi yi apulayaku pressure even though i nga yi apply pressure leyi hi December wa swi tiva ku na vanhu lava nga ta swi endla ene swa boha va swi endle hi boti i loko ni dangerous miza lowu mfake mi ku tekela nhlokweni okay angari popilenya magaiza mabuya vo va popilenya vafana lavatsongo va hloniphi lavakulu loko va fika matafula va madadilenya mapicture se ku laveka ma-iphone so swa dripa loko swi fika ka ma-iphone u nga vo lahleka sayiti ku lavo thayima lani ku laveka chumi ya xikumama awe ku lava 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 chumi ya xikumama Dizemba yikulava nga ri popilenya magaiza mabuya vo va popilenya vafana lava December is dangerous ngo eka wanzi yi dangerous ngo if o se prepare vele prepare ka ri sesi ena yi prepare na ani ena yi wena wa xikwembu ene wa toto wa xikwembu yi prepare na swo endlekalela swilo azi swilela lelo swi fosteliwa ku swi endlekala December swo endlekalela swilo prepare ka loko ri ku veke 1 rand till December veka ti 1 rand teto ku ze ku fika December na mbona biya yin'we kumbe xani fasa kan'we mani swi right nje swi tiva ku hayi December ni swi endlile ku lava chume vatsongo va hloniphi lavakulu matavula vo va nga vo madadilenya awe ku lava chumi ya xikumama awe ku lava chumi ya xikumama. Okay guys, engaku se is safe ku vula ku ri okay se ni na favorite rap artist ka xigaza. I know ku va nga va tele mara leyohane a yi chuhangi leyi a ni lavi ku mixela swilo swi tala ni vulavula na swilo leswi ni fanekele ni nga swi lavaka mara Canise is number 1. Shout out Bush Bagrish one time, shout out Mpumalanga, shout out to Canise the Tsonga trap star. Actually ya xitumama a ku ri mina kusukusela ka mina ku ya eka wena video leyi mi kha mi ku mi nga rivali ku ri yo referiwa ka ti-comment section yi lo requestiwa so if mi nga yi rhandzi yi tshikeni va ta yi rhandza lava va nga yi kombela na wena u nga rivali ku kombela video ya wena leyi u yi rhandzaku ni ta ku reactela yona ni ku byela matitwele ma mina na wena u ni byela matitwele ma wena na leswi swi hleketaku hi ku swi important music u lava so ku hi vulavula hi communicate tanihiloko na hina wu ri communicating na hina hi masiku ni minkarhi otherwise ni ku ni khensela ku vona video leyi wa kusukisela masunguleni ku ta fika makumu otherwise kusuka ka mina Jara Xigaza Tiono the one and only Tio Valentino ni ku nga rivali ku ni follow ka Facebook leyi nga ta kota communicate hi vulavula swo tala hi share na ku ti video to humarini na ti video leto ti lavaka na content yin'wanyana leyi nga ri kona ka Gaza Reactors ni kusuka ka mina ku ya eka wena ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavo hi sweswo.